uongozi na kijiji au kitongoji hapa. Namubwira ni hereza icyubahiro Imana mzee. Anamwambia wewe pandisha mkono upe Mungu utukufu wewe mzee. Yaba ari President Kagame namubwira ngo hereza Imana icyubahiro. Akikuwa ni President Kagame kana yakapandisha. Namubwira niyo ngone yagushize ku ngoma. Akamwambia hiyo ndio imekuweka mahali umeketi. Ni Imana ukwiriye kuyihereza icyubahiro. Lazima ukampe heshima utukufu. Yaba ari na Ruto nawe ngabimubwira. Akitaka kikwa Ruto unamwambia hayo. Na Trump ngabimubwira. Na President Trump unamwambia hayo. Uko na uyobozi buza. Sababu hamna uongozi na kushuka. Udaturutse ku Mana. Ukikuwa hutokee kwa. Iyo Mana rero imutanga. Huyo Mungu ambaye anapea. Iyo twese dukuririza. Hiyo ndio sisi yote tunampea sauti. Bo iyo bageza. Wakifika hapa. Baba abayabantu ngato. Wameshakuwa watu kawaida kama sisi. Nao baba bafite ibyifuzo. Na wao wanakuwa na mahitaji. Watu Mungu ameumba. Haleluya. Haleluya. Mundu shize Imana rero. Kwa wale ambao wamechoka na urimo. Na wewe umechoka. Na jetimo. Na mimi nimo. Twese turimo. Sisi yote turahangaha. Tuko hapa. Kugira ngo Kristo turuhure. Kristo katuruhure. Haleluya. Haleluya. Utaruhizwa n'urubyaro aruhijwe n'inzara. Kama hujachoshwa na uzao umechoshwa na njaa. Utaruhizwa n'inzara aruhijwe n'akazi. Kama hujachoshwa na njaa utaruhizwa n'akazi aruhijwe n'umukoresha. Kama hujachoshwa na kazi utaruhizwa n'umukoresha aruhijwe n'urugo. Kama hujachoshwa na bosi utaruhizwa n'urugo aruhijwe no kuba tarashatse. Kama hujachoshwa na boma umechoshwa na kutokuolewa. Twese rero kuoa turi dushize Imana. Tumechoka mbele za Mungu. Niba turi dushize Imana. Kama tumechoka sisi tukwiye kuza Yesu akaturuhu. Ni lazima tukakuje mbele za Mungu akatupumzishe. Jewe nawe twihaye nini? Mimi na wewe tukichukua hatua. Ukataha. Ukapita. Aposa kataha. Aposa kapita hapa. Representa nagara kamanuka. Representa kapita hapa. Bishop akatabikari. Bishop akapita hapa. Wabwiriza umwe. Naweza kuhubiri mmoja. Nabwiriza undi. Na mimi nikahubiri mwingine. Aposa kabwiriza Aposa kahubiri mwingine. Tubyumvikaneho. Tusikilizane. Umuntu yajya abwiriza abantu bingana n'amavuta afite. Mtu anaweza kahubiri vinalingana na mafuta. Je, ntabwo nazana abantu nk'abaposo yazana. Mimi siwezi kuleta watu kama wana aposto anaweza kuleta. Wabindenganyiriza se. Unaweza kunilaumu. Haleluya. Haleluya. Nawe rero. Na wewe. Ufata ushoboye. Unachukua yule ambao unaweza. Wima tugende. Kuja tuende. Yesu aragushaka. Yesu anakuhitaji. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Rero uriya yavuze. Yule amesema. Ngo ntabwo aheruka ngo gusirimba. Alikuwa anasikirimba. Ngo kubera kasengera mu Banyakenya. Kwa sababu anaombea kwa Wakenya. Ntabwo ari impamvu gusengera mu Banyakenya. Si sababu hiyo. Kuko birashoboka kuba nabo basenga Imana. Binawezekana wakaomba Mungu. Ahubwo uri ahantu. Wewe uko mahali. Udakwiye kubarizwa. Huwezi kuhesabiki. Haleluya. Haleluya. Uri ahantu. Uko mahali. Utishana. Wewe hustahili kuwa. Wenda ho hantu rero. Sehemu hawa sasa. Ntabwo wahatabarirwa. Huwezi kusaidia. Kuko abandi barafashwa. Wengine wanasaidika. Wewe ukaguma nyine wumva utazi byari. Unaendelea kusema ningekuwa mahali kuna. Ariko ubonye yuko ugeze ahangaha. Lakini umeona hapa waragize ukaboka ukafunguliwa. Mumvugire ngo Imana we. Mumvugire ngo Imana. Imana yo kabyara we. Imana yo gaheka we. Mumvugire ngo Imana we. Kwamina haleluya. Rusake barayibaza ngo mbese bigenda ute kugira ngo saa 9 ubike. Jogoo anamuuliza vinakuaje kwa ajili saa 9 ukapige kelele. Rusake tingewe mbyiyumvamo. Jogoo akasema mimi kabla nipige kelele najisikia. Ikintu tiyumvamo. Kile ambao hujajisikia. Nigitoro kugira umumaro. Hakiwezi kukuletea. Amavuta utemera. Mafuta ambayo hukupata. Ashobora kugukorera. Hawezi kukufanyia. Ntabwo bibaho. Hapana. Nicyo cyatumye Hana. Ndio maana Hana azamuka akagishiro. Akaenda Ishiro. Hari imisozi myinshi yo gusengera. Kwa milima mingi ya kuomba. Ariko Ishiro. Lakini Ishiro. Niwongera nkafashwa. Anafika. Ishiro yagezeyo. Ishiro. Baravuga nkabyumva. Wanasema Ishiro. Ishiro. Matata afunguye. Kuna maziwa ambayo hajawekewa maji. Nanjye nzahaguma. Na mimi nitabaki huko. Isaha ni saa. Saa ni saa. Imani izahana bari. Mungu atanisaidia. Yesu nashimwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma. Neno la Mungu tunaenda kusoma. Muraza kwihangana navuze byinshi. Mutavumilia nimenena mengi. Ariko ndizera neza yuko bitaba bihi. Lakini nadhani havijakuwa vibaya. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume. Ibice 3. Sura ya 3.
ibice bitatu. Sura ya 3. Turasoma umurongo waho wa mbere. Tutasoma mstari wa kwanza. Turageza ku murongo. Tutafika kwa mstari wa 9. Wa 9. Niho tugiye gusoma. Tunaenda kusoma hapo. Ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume. Ibice bitatu. Sura ya 3. Turahera ku murongo wa mbere. Tunaanza mstari wa kwanza. Tugere ku wa 9. Tufike mstari wa 9. Wibutse ko ijambo ry'Imana. Nikukumbushe neno la Mungu. Nibwo buhanuzi. Hiyo ndo unabii. Butagize ikintu na kimwe kibuvangiramo. Ambaye hujachanganyikiwa na kitu kingine. Haleluya. Haleluya. Hatubwiye mu kirero. Ametuambia aje. Umutwe w'ijambo ravuze ngo Petero na Yohana bakiza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge yarahekwaga agashirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu nabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Dutinde kwiri jambo ngo haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'utubomba mburi birakomera, arabadatuka, arahagarara, arambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima iki? Ashima iki? Abo turi kumwe ashima iki? Ashima Imana. Umurongo wa 9. Abantu bose babonaga agenda ashima Imana baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho. Katubwe cyane ngo amen. Tuseme sisi yote. Mzi yangu ni ukujya gushaka inama hariya hanze. Ni kwenda kutafuta kondoo huko nje. Nakwigisha ibyo namenye. Nikakufundisha yale nimejua. Uyu mwuka mumeka. Nikakuwekea pumzi na mimi na uyu mwuka wangu fata na agenda tukajana. Hii roho ikikushika na wewe ukakuja tukaende wote. Ubundi umukristo muzima. Mushirika au mkristo wa ukweli. Ntabwo yemera gukiristuka wenyine. Hakubali kuwa mkristo peke yake. Ntabwo yemera kwibana. Hawezi kukubali kuishi peke yake. Ahubwo akenera bamwiyomekaho. Anatakiwa akalete ndugu manaiba zake. Niyo mpamvu rero icyo wamenye. Ndio maana kile umejua. Hari abandi bantu bagikeneye hariya. Kuna watu wanakihitaji hapo nje. Haleluya. Haleluya. Umukristo rero muzima. Uwe mkristo ukweli. Uzani nama. Ambaye analeta kondoo. Kuri Kristo. Analeta kondoo ndani ya Kristo. Mwuka ufite. Sababu roho unayo. Utandukanye n'uwa. Uko tofauti na wale wa nje. Uyu mwuka rero Imana iguhaye. Hii roho au ipumzi Mungu amekupea. Ukoreshe neza. Itumie vizuri. Ugasanga wenda abantu bashinze urusengero. Ukakuta watu wameanzisha kanisa. Bakavuga ngo urusengero ni urw'abakiga gusa. Hii kanisa eti ni ya watu wa kutoka huko Rwanda wanaitwa Wakiga. Cyangwa se ugasanga au ni ya Wakamba tu. Cyangwa urusengero rw'Abatanzania gusa. Au hii kanisa ni ya watu wa kutoka Tanzania tu. Aba bantu uzamenye yuko hao watu ujue vizuri. Bari kwirema mu mutwe w'iterabwoba. Wanataka kutafuta bafite impamvu runaka. Wanabagua watu. Ituma badashaka umuntu binjirana. Wana sababu fulani hawataki watu wakaingie. Bagashaka kwiruka. Mungu makofi. Yesu ashimwe. Bwana sifiwe. Twasanze muri mwigisha ijambo ry'Imana. Tumekuta mkijifunza neno la Mungu. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Neno la Mungu ni nzuri. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Kuko Biblia, sababu Biblia ivuga ko ibyanditswe byose inasema maandiko yote bigira umumaro, inakuwa na inasaidia, inakuwa na faida wa kutwigisha, wa kutufundisha. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo umuntu kwa ajili mwanadamu ari cyaremwe gisha
awe kiumbe kipya, kandi abe n'umuntu wuzuye, tena awe na mtu kamilifu. Ibyo ngibyo ni ibyahumetswe n'Imana. Hivyo ambaye ni maandishi ambayo yametokea kwa Mungu. Bituhindura, binatubadilisha. Haleluya. Haleluya. Rero iyo bavuga kwiga Biblia, wakisema kujifunza Biblia, ntabwo bavuze kwiga iki gitabo. Hawasemi kujifunza hii. Kuko iki ni igitabo nk'ibindi byose. Ni kitabu kama kawaida. Ariko gitandukanywa n'ibindi, lakini kinakuwa tofauti na vitabu vingine bitewe nuko ibyanditswemo kwa kubikendana na yale yameandikwa kwa byahumetswe n'Imana, imetoka kwa Mungu. Iyo soma rero ibi byanditswe, ukisoma haya maandishi uri guhumeka umwuka w'Imana, unakuwa unatoa pumzi ya